So, ladies and gentlemen, those of you who haven't seen him perform, I've seen him perform a couple of times. He's a very, very funny gentleman. محمد حلمي. السلام عليكم. عايزين نرحب بيه بجد، خلاص انت رحبت بيه يعني، بس كمان مرة كمان مرة. لا مرة. ما تشتريش تستاهل ولا ايه؟ ايوه بقى بص لي ايه؟ ايوه عوض سويت رول واحده ثانيه كده واحده الجوعه لا انت المفروض تسقف ما خدتش بالي ان هو ماشي كتير في كده انت بتضحكي يعني احنا جايين دلوقتي تاني واحده اللي بيها طب ايه مش عارف يا كده ايوه نبدا اقول حته في الاخر التجربه دي ولا ايه اللي نجرب كلكم بورا ليه لا يا جماعه انا عايز بس دي حته هقولها تضحك بلاش اصلا الجمله دي انا خلصت بس انا خلصت Don't stop in the winter order. I makes it high, getting jiggy with them.